Uyu munsi turi miliyoni 600 ku isi dukoresha urubuga rwa Facebook. Ninde utari wumva izina Facebook? Tubikaho ubuzima bwacu, tuganiriraho n'abantu, tumenyeneraho n'inshuti, ndetse ntidutinya gutangarizaho amabanga menshi y'ubuzima bwacu bwite. Harabavuga ko bari bwo buryo bukenewe bugezweho bwo gutumanaho no guhanahana amakuru. Mbese kuba turi kuri Facebook bisobanuye ko turiho. Je tweet, je diffuse, je blogue, donc je suis. Nyamara ku gukoresha Facebook dukwirakwiza amakuru yacu bwite byaba byiza kwitondewe. Urabishidikanya? N'abakomeye barabyemeza. Uyu ni Barack Obama. Ndashaka ko buri wese azajya aba maso mu gihe hari ibyo atangaza kuri Facebook. Hari abantu basa n'ababaye abacakara ba mudasobwa zabo na telefone zigendanwa iyo bigeze kuri Facebook. Ubyemere cyangwa ubyange, nta rubuga nkoranyambaga rwa internet rubaho rukurura abantu benshi nka Facebook. Facebook ni nk'umukino ufite abakinnyi miliyoni 600, ibitego byawo bikaba gusarura inshuti. Abato bemeza ko nta kintu kinini ubuvuze kuri internet igihe utari kuri Facebook. Nta gushidikanya imbuga nkoranyambaga rimwe na rimwe ziduhindurira ubuzima, kuko kenshi tubusangira nabo tutazi. Nubishaka ubaza abana bawe niba ufite ingimbi cyangwa abangavu mu rugo. Umwe aba afite inshuti zirenga 1000 abona ku mafoto gusa. Hari urubyiruko rucuruzwa mu mahanga binyuze kuri Facebook. Hari abategetsi bavuye ku butegetsi kubera Facebook. Hari imishinga myinshi yaguye mu mazi kubera Facebook. Hari n'ingo zisenyuka kubera Facebook, ariko hari n'abatunzwe na Facebook uhereye ku musore muto w'imyaka 30 y'amavuko, umwe mu bakire bato bari ku isi, Mark Zuckerberg, washinze Facebook. Urubuga rwashinzwe hagamijwe ko rurenga imbuga nkoranyambaga zose zibaho, kandi niko byagenze. Urubuga rwateje imanza nyinshi, benshi biyitirira kuba aribo barushinze. Urubuga rwigaruriye imitima ya benshi. Murakaza neza mu bwami bw'itumanaho nkoranyambaga byigaruriye ikiremwa muntu. Murakaza neza mu kiganiro Sobanukirwa. Ndi Ismael Mwanafunzi. Inkuru y'ivuka rya Facebook itangirira muri kamwe mu duce twa New York ku nkengero z'umugezi wa Hudson, agace kitwa Dobbs Ferry, agace gatuwe n'abantu 10,000. Aha niho hakuriye umusore muto ucecetse cyane, Mark Zuckerberg, umuhungu wavutse ari umwe mu bakobwa 3 kuri se babyara w'umuganga w'amenyo. Umusaza wakomeje gukura amenyo n'igihe umuhungu we yari yaramaze kuba umunyamamiliyari kubera Facebook. Umusaza ukurira amenyo mu ivuriro rimanitseho icyapa cya Facebook. Mu gitabo cy'amapaje 300 kivuga amateka ya Mark Zuckerberg, The Facebook Effect, umunyamakuru David Kirkpatrick avuga ko Mark Zuckerberg yatangiye kwanga ibirebana n'ishuri akiri muto cyane, kuko yikundiraga cyane ibirebana na mudasobwa, informatique. Ku myaka 12 y'amavuko, uyu musore muto yari yaramaze gusoma igitabo kivuga ku bya mudasobwa, L'informatique pour les nuls. Kuri iyi myaka uyu mwana yashoboraga gushyira internet muri za mudasobwa zose zo mu rugo iwabo. Yanakoze umukino jeu video kuri mudasobwa. Ku myaka ye y'ubwana yabaye uwo bita umugeek, umuntu wabaswe n'ikintu runaka kiganjemo ubushakashatsi. Hejuru y'ibitabo byo ku ishuri, Mark yabaga afite n'indi mitwaro y'ibitabo bya informatique. Yaratandukanye n'abandi cyane. Nta mwanya yabonaga wo kuganira kuri filime nshya yasohotse cyangwa nk'izindi ngimbi zose ngo agire umwanya wo kuganira ku bakobwa. Yasimbutse imyaka y'amashuri ajya kwiga mudasobwa muri Mercy College mu mujyi wa Dobbs Ferry. Yari afite igitekerezo cyo kuzakora ikintu gikomeye ku isi, ariko akabikora bisa no kwimara umujinya wo kuba nta kintu yari avuze mu kigo yigagaho, kuko atakinaga basket cyangwa ngo agire ikindi cyose akora cyamumenyekanisha. Ni mu ishuri rya Phillips Exeter Academy i Boston, Mark yagaragaje igikorwa cye cya mbere cy'ubuhanga. Mark na bagenzi be bakoze programu ya mudasobwa bise Synapse. Iyi bayumviragaho umuziki, ukayishakaho umuziki bitewe n'ukunda.
Kuri Mark iyi porogaramu yari nk'umukino, nyamara mu byumweru bike ibihumbi by'abantu bari basigaye bakoresha Synapse, ari nako bibazo uhishe inyuma y'iyo porogaramu nziza cyane. Hari n'ibihangange mu bya mudasobwa byakoreshaga Synapse, ndetse sosiyete nka Microsoft na AOL bashatse kumuha miliyoni y'amadolari ngo batware iyo porogaramu, umusore arayanga. Niba yaranze kuyigurisha nuko atarashishikajwe n'amafaranga, ahubwo yari afite icyerekezo cy'igihe kirambye. Yashoboraga kuba umunyamamiliyoni ku myaka 17 y'amavuko, ariko ahitamo gukomeza kwiga no gushakashaka kuko yumvaga azakora ikintu kiremereye kurushaho. Nta yindi nzira yari afite yo kugera kuri iyi ntego usibye kujya kwiga muri Harvard, kaminuza ikomeye cyane muri Amerika, aho Facebook dukoresha uyu munsi yavukiye. Abarimu 1,500, abanyeshuri 23,000 b'abahanga ba mbere ku isi. Iyi ni kaminuza yareze abakire n'intiti za mbere ku isi. Harvard, kaminuza ikuze kurusha izindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha hize abaperezida 8 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ibihembo byitiriwe Nobel 45 ababitwaye bize Harvard. Nta gitangaza ko umuhanga muri mudasobwa Mark Zuckerberg yaba yari afite inzozi zo kuhiga, cyane ko mugenzi we Bill Gates, boss wa Microsoft, ariho nawe yize. Muri Harvard, Mark Zuckerberg yararaga muri home yitwa Kirkland mu cyumba cya metero 8. Uyu munsi abaharara n'abastari kuko barara muri home yarayemo umusore uyu munsi upima miliyari 65 z'amadolari. Nyamara muri Harvard, Mark ntiyagaragaraga nubwo hari ibikorwa yari yaragezeho. Yahoraga yambaye t-shirt n'inkweto zifunguye zo kogana, ahorana n'abasore basa nawe ariko b'intiti muri mudasobwa. Nta mukobwa n'umwe yashoboraga kwifuza gusohokana nabo. Mark yari afite inshuti nke cyane, nubwo nyuma yaje kumenyana n'abantu benshi n'abatazi. Mark yabanje guhura na Eduardo Severin, umunyabrazil utari unafite imyaka 20 y'amavuko, ariko afite amamiliyoni y'amadolari yungukiye mu by'amasoko y'imari n'imigabane. Birumvikana neza ko uguhura k'umuhanga muri business y'imari n'imigabane n'umuhanga muri mudasobwa kwabaye urukundo rukomeye mu by'ubwenge. Mark yahise yinjira mu ihuriro ry'abanyeshuri bifuza guteza imbere ibikorwa by'ubwenge. Aha nibwo bwa mbere Mark yagaragaye yambaye costume. Mu mwaka wa 2003, Mark na bagenzi be bakoze urubuga rwa internet rwa home yabo. Uru baruhuriragaho bandikirana ndetse bagashyiraho amafoto y'abanyeshuri bayakuye mu bubiko bw'inyandiko za kaminuza. Aya ni amafoto abanyeshuri babaga barafotowe baje kwiyandikisha. Amelia Lester yahoze yiga Harvard, uyu munsi ni umunyamakuru mu kinyamakuru The New Yorker. Ikibazo nuko yakoreshwaga gusa n'abantu muri home imwe. Tuvuge nk'urugero, iyo wabaga uwo muri home X ukaba hari umuhungu wakunze abo muri home Y, ntiwashoboraga kureba ifoto ye. Ikindi kibazo, izo foto ntabwo zaduheshaga agaciro pe. Babaga barazidufotoye tugera muri campus, wasangaga zimaze nk'imyaka 3. Umugoroba umwe mu kwezi kwa 11 mu 2003, igihe abandi banyeshuri bari mu ishuri, Mark we yari mu cyumba cye imbere ya mudasobwa. Nyuma y'icupa rimwe rya byeri, Mark yagize igitekerezo cyahinduye ubuzima bwe. Dore ibyo yahise yandika kuri blog ye muri ako kanya. Ni 3:48 z'ijoro. Nanyoye akabyeri kamwe, sinshaka kubabeshya. Ni kuwa kabiri kandi nta nubwo 4 z'ijoro ziragera byibuze. Mfunguye trombinoscope ya Kirkland muri mudasobwa. Icyo umuntu ashobora kuvuga nuko mu by'ukuri amwe mu mafoto ari mabi cyane. Dore igitekerezo cye rero, gukora ku buryo ayo mafoto mabi agaragara muri kaminuza yose ku rubuga rwa internet rumwe. Mu kubigeraho yatangije irushanwa ry'ubwiza binyuze kuri internet. Iki gitekerezo yacyanditse ku rubuga. Ndasa n'ufite igitekerezo cyo gushyira amafoto y'inyamaswa iruhande rwa buri foto, hanyuma nkasaba abantu gutora ifoto nziza muri izo ebyiri. Iki gitekerezo nticyari kiza na gato, ariko uyu musore yumvaga ari igikorwa cyiza cyane, maze ahitamo kwitura urubuga FaceMash. Inshuti ze zamufashije gutunganya uru rubuga, ariko zinagerageza kumwumvisha ko ibyo akora atari byo. Mark we ntiyabyumvaga, yashakaga ko urubuga rwe rugera mu bushorishori. Kugira ngo abone amafoto y'abanyeshuri bose, nta kundi yagombaga kubigenza usibye gupirata servers za campus. Icyo cyari umukino w'abana kuri Mark.
saa sita z'ijoro server n'ubundi bubiko bw'amakuru mu mahome atandukanye muri Harvard Mark yabwinjiyemo uko ashaka. Nyuma y'amasaha 8 Mark ari muri ibyo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 mu 2003 Facemash yaravutse. Amelia Lester ari mu bayimenye mbere. Ma colocataire m'a envoyé un email. C'est comme ça umuntu twabanaga yanyandikiye email kuko niko twatumanagaho niyo twabaga turi mu nzu imwe. Yarambwiye ati ugomba kureba uru rubuga. Amafoto yacu yafashwe tukigera muri campus yashoboraga kubonwa na buri wese. Ikintu kibi cyane kuri benshi muri twe. Ako kanya campus nzima yaguye mu kantu. Buri wese yari afite ubwoba bw'isura ye yashoboraga kugaragara nabi umunsi umwe cyangwa undi. Tout le monde avait peur pour sa réputation, qu'elle s'écroule du jour au lendemain. Mu minota mike kaminuza yose ya Harvard yari mu bibazo. Ibihumbi by'abanyeshuri bisanze mu irushanwa ry'ubwiza batabishaka. Mu masaha make ibihumbi 22 by'abantu bari bamaze gutora muri iryo rushanwa. Mark yumvaga nk'Imana y'u Rwanda kubera icyo gikorwa. Igitekerezo cye cyari cyakoze akantu muri kaminuza yose. Gusa uko yapirase ashaka amafoto y'abanyeshuri, server za campus zose zarasimbutse maze ubuyobozi bwa kaminuza bumuhamagaza mu kanama gashinzwe imyitwarire. Yashoboraga kwirukanwa burundu mu gihe yumvaga yakoze akazi keza ko kwereka abayobora kaminuza ko systeme yabo y'ikoranabuhanga yoroshye cyane. Kubw'amahirwe bamuhaye gasopo baramureka. Ababyeyi b'inshuti za Mark bahise babuza abana babo kugira icyo bongera gukorana niyo nkubaganyi. Ikintu bicuza uyu munsi bavuga ko bakabaye barasuzuguye inama z'ababyeyi babo ahubwo bagakomezanya na Mark Zuckerberg. Iki gihe Facebook yari itarabaho ariko Facemash yahinduye isura ya Mark Zuckerberg muri kaminuza. Hari benshi bagiraga isoni zo kumuvugisha kuko yahoraga acecetse kandi atazi ibigezweho. Ariko icyo gihe batangiye kujya bamusuhuza. Hari impanga zigaga muri iyi kaminuza. Tyler na Cameron Winklevoss bari abakire, ari beza kandi bakina umukino wo kwiruka ku rwego rwo hejuru, ariko bifuzaga kuzaba bakomeye cyane bakoresheje urubuga rwa internet batekerezaga kuzakora Harvard Connection. Ikibazo cyabo nuko nta kintu bari bazi kuri programme za mudasobwa. Bashakaga gukora urubuga ruzajya ruhuriraho abanyeshuri bose bo muri Harvard hanyuma bakazarwagura rukajya no mu yandi makaminuza yose yo muri Amerika. Mark akimara guhuza abanyeshuri bose mu ijoro rimwe kuri Facemash, impanga zahise zitekereza ko zibonye uzazifasha. Uyu ni Tyler Winklevoss. Our first meeting with Mark Zuckerberg took ubwa mbere twahuye na Mark muri kantine ya home ya Kirkland. Yahise yumva igitekerezo cyacu. Twatekereje ko yashakaga kudufasha. passion for it. Impanga zakoze ikosa rikomeye ryo kutagira aho zisinyisha Mark nk'umufatanyabikorwa wazo uzazubakira urubuga kuko bari bamaze kumuha igitekerezo. Ntibigeze batekereza ko Mark yaba arimo gukora ku rundi rubuga rwe bwite. Mark yamaze imyaka 2 yindi muri Harvard agaragara mu ishuri gake kuko yari afite umushinga arimo gukora. Mu kwezi kwa mbere mu 2004 Mark yari amaze kubaka urubuga rwa internet nkoranyambaga yise The Facebook. Gusa yabuze amafaranga yo kurutangiza ngo rugaragare kuri internet. Yahise yitabaza umukire mu nshuti ze Eduardo Severin. Yamubwiye ko namuguriza amafaranga make yo gutangiza urubuga azafata 30% by'imigabane kandi akaba umuyobozi ushinzwe imari muri The Facebook. Eduardo yarabyemeye ahita ashyiramo $1,000. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 2 mu 2004 Mark Zuckerberg mu cyumba cye muri home ya Kirkland yashyize ku mugaragaro The Facebook. Mu byumweru 3 byonyine The Facebook yari imaze kujyaho abanyeshuri 6,000 ba Harvard. Mark ntiyerekeye aho, yahise atangira kuyagura. Kuva Columbia kugera New York ukagera Stanford muri California unyuze muri kaminuza ya Pennsylvania, The Facebook yahise yigarurira izindi kaminuza 9 mu mezi 2 yonyine. Ibinyamakuru bikomeye muri Amerika byahise bitangira kuvuga The Facebook na nyirayo. Iyi ni interview ya mbere ya Mark Zuckerberg. Yari afite imyaka 19 y'amavuko ahagaze neza imbere ya kamera za chaîne CNBC. Turi mu 2004.
C'est un annuaire en ligne qui permet de connecter entre eux. The Facebook ni urubuga rwa interineti rufasha abanyeshuri guhura hagati yabo. Dutangiza uru rubuga twatekerezaga ko ruzakoreshwa n'abantu 400 cyangwa 500. Ubu dufite ibihumbi 100. Turatekereza kuzabona yandi makaminuza tugana. Tuzanagenda twongeramo uburyo bwo kubika amabanga y'abatugana. Puis nous lancerons des applications pour fidéliser nos utilisateurs. Maybe we can make something cool. yasaga naho yiteguye kutagira ikimukoma mu nkokora. Nyamara ububiko bw'amafaranga y'iyi sosiyete nta cyarimo, kandi mu gukwirakwiza The Facebook mu makaminuza yose yo muri Amerika byasabaga amaserveri mashyashya kandi ahenda cyane. Mark yafashe icyemezo cyo kuva Harvard akajya gutura aho abandi bahanga mu ikoranabuhanga batuye. Yagiye ku rundi ruhande rw'igihugu i San Francisco ahitwa Silicon Valley ku gicumbi cy'ikoranabuhanga aho intiti zihurira. Turi mu 2005. Iki gihe Eduardo Severin wari umukire mu nshuti za Mark yagumye New York, ikintu Mark atazigera mubabarira. I California, Mark na bagenzi be batuye ahitwa Palo Alto mu kazu gato katarimo ibikoresho bihagije ariko kuzuyemo za mudasobwa. Babagaho ubuzima bwa kinyeshuri. David Kirkpatrick niwe munyamakuru wenyine wemerewe kwandika igitabo kivuga ku mateka ya Mark Zuckerberg. C'était une bande d'étudiants. Yari itsinda ry'abanyeshuri babaga bonyine biberaho mu birori ariko nanone bagakora cyane. Bararaga mu birori bakaryama kugeza saa 7 z'amanywa, hanyuma bagakora akazi kuva saa 8 kugeza saa 8 za mu gitondo, hanyuma bakongera gukora ibirori bakaryama gutyo. Bakoraga akazi kabo bakitayeho ariko banishimisha, kandi bari bafite imyaka 19. Nubwo bakoranaga ingufu zingana uku, iyi sosiyete yabo nta mafaranga yari arimo kandi bayakeneye. Eduardo Severin ntiyari ahari. Mark yafashe icyemezo cyo kumusimbuza witwa Sean Parker. Uyu yari afite imyaka 25 y'amavuko, ariko yari yarakoze imbuga ebyiri za internet zikomeye zirimo yamenyekanye cyane yitwa Napster. Uyu acyumva The Facebook yahise abona ko izagera kure. Sean Parker muri Silicon Valley yarazwi cyane ku buryo gushaka abashoramari kuri we byari agakino k'abana, ikintu Mark yari akeneye. Sean Parker yahise azana umushoramari witwa Tim Draper, abaha miliyoni 20 z'amadolari, ubwa kabiri abaha miliyoni 40, agera n'ubwo abaha miliyoni 80 z'amadolari. Uyu munsi uyavuga ko yashyize amafaranga make muri The Facebook, iyashyiramo nka miliyoni 100, nta kabuza yari gusarura miliyari y'amadolari. The Facebook yahise iba Facebook ifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari, ariko Mark yari ataramenya ko arimo kubaka ubwami bw'urubuga nkoranyambaga. Yahoraga yambaye ikabutura, agapira ndetse rimwe na rimwe nta nkweto yambaye. Nyamara Facebook yari imaze kugira miliyoni 3 z'abantu bayikoreshaga. Facebook yakoreshaga abakozi 20 batarengeje imyaka 25. Ikipe yakoraga cyane ariko bafite ihame ryo kudakomeza ibintu. Uko umuntu yabyukaga yambaye niko yazaga ku kazi. Aha nta pause cafe bagiraga, ahubwo bagiraga pause bière, bakanywa icupa mu karuhuko ubundi bagasubira mu kazi. Nta bwami buramba hatabayemo ikibazo. Facebook yarimo gukura kandi irebana kana ko mujisho n'abashoramari. Ariko mwibuke hari impanga ebyiri zigeze guha igitekerezo Mark Zuckerberg cyo kuzubakira urubuga Harvard Connection. Aba inkuru ya Facebook yababereye kimena mutwe kuko batekerezaga ko aho Mark yicaye arimo gukora urubuga rwabo. Intambara y'isi itangira. Nous avons appris les twamenye ukubaho kwa Facebook igihe twasomaga ikinyamakuru The Crimson. Tugisoma umurongo wa mbere twaratekereje tuti ambo birasa cyane n'umushinga wacu. Ese ni wa Mark Zuckerberg? No, birashoboka ko haba hari undi muri campus. Gusa ntitwatinze kumenya ko ari wa wundi twakoranaga ko cyari igitekerezo cyacu. Et que c'était notre idée. Aba basore babibona mu kinyamakuru babaye nk'abahanutse ku ntebe. Ntibigeze babibona biza. Bari bamaze umwaka bakeka ko Mark arimo kubaka urubuga rwabo Harvard Connection. Bari banandikiranye na Mark email zirenga 52, gusa mu minsi ya nyuma Mark yatangiye kujya bandikira ibintu nk'ibi. Munyihanganire bihindutse ku munota wa nyuma. Mfite umukoro w'amasomo yanjye ngomba kurangiza. Mark yageragezaga kwirinda gukomeza kuvugana n'abasore. Iki cyumweru mfitemo ibintu byinshi byo gukora. Ndatekereza ko ibyiza ari uko twakwimura rendezvous yacu. Mu kwa 9 k'umwaka wa 2004 impanga zareze Mark Zuckerberg mu rukiko
ku gutatira amasezerano bari baragiranye atanditse ahubwo ari muri za email. Iyo babajijwe niba Mark yarabibye Facebook basubiza bemye ko yayibibye. Uyu nanone ni Tyler Winklevoss. The Facebook yari Harvard Connection. Uru rubuga ntirwigeze rubaho mbere yo guhura kwacu na Mark. Yafashe igitekerezo cyacu gihindura izina kita Facebook. Kugeza iki gihe nta rukiko na rumwe rwari rwaraciye uru rubanza, ariko mu 2008 Mark yabahaye $31 z'amadolari. Ariko inkuru ntiyarangiriye aha, kuko mu 2009 byose byabaye nk'ibishwanyutse. Witwa Nicholas Carson yaguye kuri email Mark yigeze kwandikira inshuti ye ayibwira ko agiye gushinga urubuga rwitwa Facebook abikuye ku gitekerezo cy'impanga zamwizeye. Impanga zarongeye zirarega zishaka imigabane muri Facebook. Muri saga ya Facebook, izi mpanga sizo zonyine zahemukiwe, kuko mu 2005 ubwo Facebook yari imaze gutangizwa, Mark yanyonze imigabane ya Eduardo Severin muri Facebook ndetse amukura ku rutonde rw'abamufashije gushinga Facebook. Mwibuke uyu niwe wamuhaye $1,000 yo gutangiza The Facebook. Umunywanyi wa kera nawe yahise yisanga hanze ya Facebook, nyamara yatahaba ntitwari kuba dukoresha Facebook uyu munsi kuko itari kubaho. Mark ntiyigeze atangaza ibi byose, ariko nanone email yagiye yohererezanya n'abantu izo zamutamaje. Eduardo yahise yiyemeza kujya mu nkiko ndetse agatangariza isi yose amwe mu mabanga ya Mark. Bidateye kabiri abantu bongeye kubona izina rya Eduardo Severin mu bashinze Facebook, ndetse binavugwa ko yahawe imigabane ya miliyari 2 z'amadolari muri Facebook. Aba bose bakurikiranaga Mark mu nkiko bari bari kuri Facebook. Uyu ni Cameron Winklevoss, umwe muri za mpanga zatanze igitekerezo. Turi kuri Facebook kuva mu 2008. Nta kibazo dufitanye na Facebook. Dufitanye ikibazo na Mark Zuckerberg n'uburyo yatwitwayeho. Nitwe twazanye igitekerezo cyo kuyishinga, urumva ko byaba ari amahano kutayibaho. Abasore bafataga Mark nk'ikirura cyambaye uruhu rw'intama. Hirya no hino ku isi, Mark yanatangiye kuvugwa nabi n'abakoresha Facebook. Mark ashinjwa kutumenera amabanga dushyira kuri Facebook. Mu Bwongereza hari ikigo cyitwa Sophos gishinzwe kurengera inyungu zacu abakoresha Facebook, cyane cyane mu kurengera ubuzima bwacu bwite, ariko barengera cyane ibigo bikomeye. Graham Clowley agikoramo nk'umujyanama mu bya technology. Abantu benshi ntibumva ko Facebook itabitayeho. Ni sosiyete y'ubucuruzi, nta nubwo ari ubuntu. Niba utekereza ko utishyura Facebook, va ku giti dore umuntu wishyura ibyo yishyiraho. Amabanga yawe yose umena, Facebook yagurisha nk'ibindi bicuruzwa byose. Uri igicuruzwa kuri Facebook. Vous êtes le Facebook. produit en vente sur Facebook. Wowe, itariki yawe y'amavuko, icyo ukunda, email address yawe, byose ni ibicuruzwa Facebook ikuramo amafaranga. Amakuru y'umuntu ku giti cye iyo yageze kuri internet biba byarangiye, ntashobora kuhava. Hari abameza ko urubuga rwa Facebook ari urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo uri kuri Facebook wese baba bamufite neza. Julian Assange washinze urubuga mena amabanga rwa WikiLeaks arabyemeza cyane. Facebook in particular is the most appalling spying machine that has ever been invented. Here we have the world's most comprehensive. Facebook by'umwihariko nicyo gikoresho cy'ubutasi gikomeye cyabayeho mu mateka. Kuri Facebook uba ufite amakuru yose yo ku isi washaka ku bantu, amasano yabo, amazina yabo, adresse zabo, aho batuye, uburyo batumatumanaho, bene wabo, byose bikaba biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose bikaba bishobora kugerwaho n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Facebook, Google, Yahoo, ibi bigo byose biremereye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byose bikora ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntibivuze ko ubutasi ari bwo bubikoresha mu buryo butaziguye, ahubwo hari umwanya byagenewe ubutasi bwa Amerika. Ni urwo rwego Facebook irimo, kuko byorohera ubutasi bwa Amerika kubona amakuru bashatse kuri Facebook. Buri muntu yakagombye kumva ibi. Iyo wongeye inshuti kuri Facebook, ba nyirayo bakoreye akazi k'ubuntu ko gufasha inzego z'ubutasi za Amerika mu kubaka ubwo bubiko bw'amakuru. Everyone should understand that when they add their friends to Facebook, they are doing free work for United States intelligence agencies in building this database for them.
biragoye ko Mark Zuckerberg yajya mu bitangazamakuru. Amafoto ye menshi agaragara abayafoto batabizi. Uwashinze urubuga ruduhamagarira gushyira ubuzima bwacu bwite ku karubanda ntakunda na gato ku buzima bwe hagira ubumenya. Gusa ikizwi nuko ari umuherwe. Ku myaka 30 y'amavuko, Barack Obama aherutse kumusaba ibitekerezo byafasha mu kuzamura ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 2011 ikinyamakuru The Time cyagize Mark Zuckerberg umuntu w'umwaka. Mark ari ku gasongero k'ikuzo rye. Facebook uyu munsi ifite imari shingiro ya miliyari 65 z'amadolari kandi azakomeza kwiyongera kuko turacyayikoresha. Nsoreje ikiganiro sobanukirwa cy'uyu munsi. Ugikurikira buri wa gatandatu saa 7 z'amanywa kuri Isango Star. Nyandikira kuri page ya Facebook Isango Sobanukirwa. Ndi Ismael mwanafunzi.